Kublai Pibaro Shugatup Khubor Jingi Don Bosco Media Network. Kimat Bokong San Mentakas Ngikilong. Yada Kinong Penyat Chinong Yakajing Krenjung Emily dan Sakiat Lamare. Snowdiao Garilom Joint Trader Association Babin Benaban Kangyo Hajiwai Klem Aipor. Tenem Kayo Malbam Tang Shipin Bena Kangyo Hajiwai. South Rick and Zang Jirip Kaput ke Border Committee How West Khasi Hills Bat Kemensi Mirap na Shillong Duriau Austria. Bat mentangin pa syaki khubor wa kambenya. Kinong penyat chnong ki baha kaput jang ke Meghalaya bat Assam mentakasngi ki loong bagi kersyani ke jing kerenjong MLA ke Mawati constituency. Hagani ke jing pensngau jongki ki loong ba kamdon kanu ke jing keren bakla na kaliang jong MLA bat kata ke jing dawa jong ke kenhon ke senjuk kirang ba chnong kalong ke jing keren bit bat ke ba don nong rim. Uwe ni kinong kersyan jong ba da sakiat uloong bah kini ki lais nem baladep lala ban pentrei ki kampen roy jong ke sorkar jilla bat sorkar pedeng hagi thain kaput jong ke Meghalaya bat Assam na kadaw jong ke jing pre shitom jong MLA. Usim karat nyong tung iba shadam ibala juyat persya e ke jing le jong ke Assam Henry na kaliang jong ke sorkar pat ke le bam salia e ke jing e jong kinong shong shnong kaput. Melak salang bandan kum kini kiri orang ba ke keren ben yano ngim kuah ba kandan ke jing keren ben le ke jing keren to met yano mo kang tam le we na kiri orang ba jungi ba de ba blek sotun wala penmi ke kau khubor akine ki chisngi asngi bladep no bala keren alor jong ke kang ba u MLA da sekiat ude banwan kadorbar jong ki ramba senong jong ga senjuk kirang ba senong jong berar area mo unta nga ngasmu hagijing keren jong ba das ket kamdan kan konor gijing bakala kamdan kan konor kadau ke bomu de ban wan panmap nangi ki nong song senong tengi na kalian jungi ki bobun ki balang ke nong song senong jong to area yang lalang mo aden mengalai ya kan gijing dawa jong ke senjuk jong ki nong sencar senong badong badai banwan panmap ni ki nong song senong lan ada ki nong sencar jong ka berar area mo nyam snowdan kan konor ke jing bakla bamu ulag le bakla le ulag keren bakla kum bakalong matangi yakin ki sau pon rew teligi snem ki bala le nadu pengelayo ya ka state Meghalaya jungi agi jing ade jongi bat gitu tan bun tangi jing huri hura ban pentre kan ka skim sarkar le nagi skim chimet le nagi skim ngim juyo baha andre hakin ki lightly sau teligi snem ki banadu ba dasket lalong kum male Hadin bu Deputy Commissioner ke West Giant Hills District ulapin mi hukum ban khang iki yau ki hat hajawai na du kashteng sinya jong ka artarik nailar arjar arpo kum shibenta bante la kam ye jing kiu ki bayo e jing pang COVID-19 na ka district na kliang ki pat ba kilami puk banit thiet marbam shaki yau ki hat badon hapo ka sor jawai da ka jing kiu bayo duna marbam hayeng na marbakat kum ka hukum la ong baya ka yau en khang tat hadu banda pen bana da kum weipat La sakhi ke jing khore ki pat ba ban thit ik mar bam hai ki benta ki yo beper ke jawai bakan thup na du ka yaw thmi ne ka yo GHADC kumju ki basa yo beper badon ha yo musyang bala sakhi ru ik surok kilintia ki jat ki bala khap nya de ki pat ba nong de ba nong thit mar bam Nakaliang ke Don Bosco Media Network kalau yo ban kren bi kat tu kat ni ki nong de ki bala pen pawi ke jing skau dia halor ka ni ka hukum bala mi kinsan na ka office UDC ke West Giant Hills District ban khang yo Klay thu shushu banalor be kide ki marpot kani ka jing khang yeu sindet klapen kulmar jing bot yeki kum kinong pendap yeki jing don kam haying asem namar ka e be kide minsngi ki the jing bam khon pat men met khang no ye ga snyao the lot of nong pong inti bu khang de khang sindet ye gam ni de yang jan ni maru dailis ni so sngi phai se tam ti be mtu khang na i phai gam ni the lot phai nong pong the buôn cái gia ni vào thế, para mà when you why thì why cho cái nó sni epor cái, lem epor cái này mà sao nên nói cái, buôn cái, mà tiếp tục khang cái bisa thế so xuôi thế đi khô nó cái stock cái, tiếp tục khang cái này, thì ông mỹ nông là thế cái nó. The kaman sniaw ite to kimar na dep theti ready ki wo bon wo dai mangisni em ko perkhat wo khang sendet te mut chenuli no igini kimar te pot ki te pi cham jing e no yu ke sa kon ai ni ne bha kam ong i dep yu dai man tu thetiar hi me dep yu dai man tu thetiar hi ki kon te mut man na kam ni te injari seแต่มันมากีมุดเป็นปัญหาชัวกีทั้งเบียงอีปอดมันอีเล็กที่ดีเรดีพี่แต่สันเด็ดแอร์กามนี่แต่อีเล็กลุมาร์เคลย์ซะ
bộ cái gì qua khi mà là hay chứ cái Karilom Jainta Trader Association RJTA Kalapan Pau Kajing Sngotiao Halor ko hukum balapan Banaru Deputy Commissioner ka West Jainta Hills District ban khang shwai ki yo ki hat hapo jawai kumshi banta ban khang lat ekajing por ka klam COVID-19 Habakren chikilat pathai Khubor upaila lingkot u President Karilom Jainta Trader Association da ka basngo kya lopen sngo shikibor penyat bakani karai na kaliang ka office UTC kamshim la perkhat ekikop Shillong sem Shillong namar baha ka por balingkot mentahi kasngi kalashpin mi hukum ban khang yo sendet Habe keren bat ki kat tu kat ningut kinong shong yo jawai kilapen pau ke jing sngosi ka bakrau halor kani ko hukum bemi kensan na ba menta ka de kasngi ningkong jong katayo bon ne kinong de kilathet bon ye ki mar khamtam ki bade mar bam kum ki chhur ki so ki pai henry da ka jing mi kani ko hukum kila klumar jingmut banit bret she e ye kini ki mar khamtam ki bade ki mar pod Nakaliang kasing Rilum Jainta Trader Association hakajuk kopor ki kentui ka sorkar bahabadon kanu ka jing temu ban khang shnong khang yo ni kinu bade ban pentep hakapor bakulot khnang bakipat ba kindum yap thangan ne jinjar Inai liang ka Rilum Jainta Trader Association da bi menseni wa snyausi wo tips sendet ya ka order ko wa na office yang di deputy commissioner hijing to wa ka jing khang yaw khang hat kat kam ko order wa yo ina deputy commissioner wa khana I wa to nei daw wa da kuri kanika jing por ko yong ni COVID-19 nei tai daw da ha u khang ki yaw ki hat hen rei hau ko unyi chi ki yaw ki hat ki yong I wa yo kham tam ki nong dai chhor ki nong dai ki mar ba mar di man ko pen kherniat ia do kata Wadah bila di mesin ini usnya, wah kamu ke sorkar MD berkat kau igi kup Shillong, gisem Shillong, wah hipor wat bian, wah arterik yo ordari, tehai met citain siau yong ke arterik ukhang no, ya kini kia wihat, hejing sekiat ke sorkar tok penbena kau wah kau por rap keloj, kenang wah kam kinong chongdai chong tet yo tibi, pelot ye ki tiari ko dap yo lai ile tet ye ki mar ki mata, lalu ker unyi ki sok ki chor ki wah ke kinong chongdai yo tet ki, ni bhak neman ko ka Ngi ko nong kong yang ketiau, boni na I kinong chongdai do thit ichi bon ki mar ki mata, da ka sorkar khang ko gamni, chewon li no gi gini ki mar ki mata yang I, kham tam gini ki mar pot, bat hijing eto wagani ka jing khang yau, ina ka liang yong ka Rilum Jainta Trader Association dap I ka mensen ko snyau khia, wo ka snyau si, wa ka sorkar mu khen snap ko I, da ha kani ko kom ka sorkar u ai ba ko ki order khang mentu Hadin kajing kulmar bami na kajing thombor ki pulut Assam ha ki jaka khapot kari na kaliang ka sorkar Meghalaya kalashimi karai ban penlong da kajing le jurip ki jaka ha ki khapot pat ka Assam ha ka sauterik mentau benai habakren kilat pathai Khubor uba renik tin tongkhar u MLA kamau kurwat ulai thu ban kaliang ka sorkar kila thawi ki committee ban pet ek bah kamiat ki jaka ba khapot pat ka Assam ha ka ban penlong ru ki jing jurip pat I report halor ka jing long jingman ha ki ti ki jaka ulai thu shushu ba ka committee na kaliang jung kung chairman salit banjirip haka santarik mentau benai nailar. Ki jaka bangat hakani ka committee balong chairman uba tongkhar ki kentup ya ka zizang hahayim tarabari langpi. Ulo ongru balakhai ka Meghalaya na ka Assam bat ka Assam ka deban perkhat bakan ai no iki jaka ki bahap hapo uput usam Meghalaya da ka jingsngo ba ka deban ai bha ya laki khun ye kinong shon. That since you all know that there was a committee in the district in the area of differences, there was a committee constituted by the government, and one committee in West Kasihir I'm heading as the. So we have decided to inspect the area of differences within the district West Kasihir on 4th, day after tomorrow. Myself and then Honorable Minister Babrol, who is the co-chairperson, and we will try to take along some of the representatives, of course along with the official from the district West Kasihir. We'll be going to inspect all those villages falls on those recognized 12 area of differences. So that is the information that I can give you as of now. 1 minute. Hello. Zizang, and then Hahim, Tarabari, and then Langpi. These areas falls under our jurisdiction, for which we will go to inspect. Chief Minister of Assam, where we will also be going, some of us, to
along with our Chief Minister. And we should have the report, brief report, short report, whatever we can do when we come from our inspection. We have one day on 5th where we can compile the report, whatever we can get from that inspection. No, only you see, we are entitled only our area in West Khasi Hills. I am the chairman of the committee, and the rest, there are some others ministers who will be heading the committee. They will do their job also to inspect, or they may have a committee. That is depend on the wisdom of the committee, whether they will go for inspection or they will have the meeting among the members constituted that committee. But we have decided to go and inspect, the site itself. Yeah. You see, we are talking about referendum. That also, it's one of the criteria that we will try to consider that also. But that may not be the final decision to take on the people's referendum. But of course, it's one of the criteria to be considered. Kat banang yo nang kwan, kat banang penjem kat tanang syayo. Kajing Khubor Na Ka Jylla ke Sorkar Assam kala nang pau tingkren kat banang mi kisngi. Kajing le don bor jong ke Sorkar Assam kam long shu habari Henry pet katu batam shikijaka jong baro kinriu teli ke Jilla kentup nadu ke Arunachal Pradesh, ke Manipur, ke Mizoram, Meghalaya, ke Nagaland bat Tripura. Nakaliang ki Henry teli ke Jilla da kwe kesur ki pha ikshiti sya menteri rang ba kari ban bishar banyak bar bentuklar halor ke jing tamput ke Assam ki khaput jong kini ki Henry teli ke Jilla. Today, on the 2nd of August 2021, we, the Youth Congress Presidents of the states of Mizoram, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Tripura and Arunachal Pradesh have written a letter to the Prime Minister's office asking for an immediate and effective intervention to end the various interstate boundary disputes that are happening in the Northeast region. The historical and cultural sensitivities of the Northeast communities cannot be lost sight of and must have a meaningful bearing on the settlement process. We ask for an immediate and effective intervention, keeping in mind the importance of protecting the diverse cultural, traditional and historical interests of the people of our state. We ask for a thorough and exhaustive re-examination of the Northeastern Region's Reorganization Act of 1971 and must involve all stakeholders and also keep in confidence all the people of our states. Ka Coordination Committee ikut engineer Yau Musiang Jawai ka berkentup ikinang penyat jang ka Yau Siap GPC Market, Yau Shore Siendai Market, bat Yau Siendrai rengkat ke dorbat tempang Yau Musiang, henni kesengi kelalik ikendu Yau Deputy Commissioner ke West Janta Hills District u Garrett LNS Dykes halor ke Jinglong Jingman kinyut bala sertap hakite ki bentai Yau namar labun ta Yau kinyut kilane klem don nongkit shu nakadabam Yau Jakabret. Nakaliang chairman kini ke komiti UI Shillong ulai thu bakajing kendu jangki bu DC kalong ke beseso namar ulai thu bahaki ba ula depkhot banya kreni ki Hindiu Shnong bat sing bhalang rengkat ke jing don lang urban minister ke Sorkar Jilla UMLA ke Jawai bakajing bretnyut bashipor lapen bej bakan longshwa min kejai da ka bakila kerpat ru ikirang ba shnong ketika than bikin ai ke jing trelang. Shushu Long bakung chairman ke komiti ubu ru ke jing ketu ye ki Hindiu Shnong bikin ai ke jing trelang nak kebenta ke jing mentoi bat ke bahaka miat jang barolang kat bempat la pan pendep ya ke jaka bretnyut ke bepaka ke ba ke jing penkre karang ya chakmat menta. Kata wujud nak municipal, kata yang ke council, KWDM lang le honorable urban minister yang kesorka Meghalaya, cukup wa local MLA yang ini. Hak jingnya chamki dah kena lagi hajing itu wa temporary arrangement dah kita wa no ya jajab, mulai cakap haitai, kerpat kile ya kita ki hajnong yang kita kisan kendrucnong, bosnya bahaki wa Keroing biang ya gitu ke kerai yang ki nek bentau cha jika tu kan ikor ni nang mau ye wa dino biang ya ke chap ko sta nuro githau yang chang juai kam tam ki ni area yang ni de galiang yang kita kin tuchnong da ki ya kita ga benta ko wa perpat ki obisi kamjo le ya ki he yang sorkar wa lai ki chnong yang ki wa
chimpiang ki jarai matu sgi asgi dengan ada yang kau chairman yang gani ke committee ciluk bagi members yang lang ne gasgi pentu ya kita kin ruchnong dekat mesin go siau kia dekat mesin go siau red go siau bhat ni kre lang ni nek benta kecing mentoi ta kita kia nek benta kata dua ikam di nam chong chong abo agri jen kia yo i skiat ya kata mesin go kre lang ni ke por suka wingan jing itu wa kata thau di mata ke long term plan bisi de kanau into wa de em ga thau wa kita gitan Hakanu ka kep ka jing imjungi ngin shem shibon ki jing e ki jing janjar Henry hapdeng ki e baro kadon ka jing bha ka bami hadin kumbangi yo yak step hadin ka mit ka bedum tliu kum taru ngi yo jing kerkhu hadin ki jing e bat jing yaisha ka jing wan ling shop ka klam covid-19 kolong ka e ka ba baro ngi mat ki jing janjar bat kham tami ki beduk ki beduna ka jing yo ki mat ki jing e baharukom la kalong hakabam ka di ne ka kamai ka ji Hapedeng kini kijing jenjar ngi UI pat bakamin sim yarap lang jeng kibabon kapau kumpor. Kijing don kini kibriu ka ajing kermeni kibabon. Kalong ke aka ka bak ngok ta min sim bakibam ithu ithau kini yarap mon ngobha yaki bedon kam jing yarap la kalong hakanu karukom ru. Menta kasngi nakaliang ka Polton Diocese Austria kilapha ikimarbam bansam shikibron kam lingba ka Don Bosco Society Shillong Province hakba ajing kren lingkot hakani kijing sam marbam menta kasngi nakaliang Father James Ternyang ilay thu ba nakaliang ka Don Bosco Society Shillong Province rengkat kijing tre lang ka Bosco net Southeast Asia kilala ba net sam kijing ice bun minsim jeng kibriu bana na Shillong Duriau na Polton Diocese Austria Kajing penpoi ki marbam shagini kishnong lapin urlong da kajing shimkia jongi Father James Ternyang ibelong ru director jong kaniko office rekam harengkat kajing tri lang kirang bashnong lumdingan bangla bat umtung parish maubri hakani kajing leit sami ki marbam la jet ikiying ki bakham don kam kajing erap da kirang bashnong Tengah tapi kajing sengu pamenta kasngi ngapoi hakane kashnong hakane ka than asajwan berbor sene tang bangam padyo lat ni kendu yupi manga yai perbor dan bun ki kam ki jam tega chukwa Father James Ternyang be pej ya ka roi ka par ya ka chingdon kam tam ha ka e ka shon ka pisak pilan ka pen roi ka pen par ya ka province ya ki snat niam snat palang ki jongi permentang ala trei kumu director jong kane ka office la rusnam steng Tiaba ngapit ya kini kikam kijam bat ngayat serum ceneng na kawai keceka sekawai ngayo i kecing jom tibriu tiaba lawan lem shop uni covid-19 bat kalong kai kecing ke bakrau tiha kata kecing ye perkhat kejongi kum ka social development jong ka seng jongi na ka province Shillong province te ngila pha kene ka project sha kadai ke bos konet kadai ke office ke papej je paro ki jingpen roy pen par hapo ke South Asia telingba ke jongki kila coordinate je kene project pa na ke office jongi pat kila pa shakaway ke jakak shakaway ke diocese hari Austria pat kene ke diocese kala nos nyang ya kendais pa teli ying pan ai kum kini kicing irap te ho nga chit hang ne tangim la pan ai lut ye ki priu baro an rei kat ka bangi la ban irap kham tam ki pron kam te ngile le ya kene pat nak ta dau ngadon kindir ngadon ki kontak jong kirang bak nang nang tai tingala kontak ro chene ling ba kicing irap jong ki sister PSTB sister tingala yo ro ye kene kisnong ye kene ki time te kene kadai kata kam snobha ka bangi kwa ban ye dei tilam kham tam hakane ka por chong ka jing jong ka jing stam chan borok ka pertei te biu i hang ne ngiron kane ka jing sam dei mga kwa ban bu media rei ka dei ro ka titi jongi bangin hap ai ka report sha ki tu barale bhai ngi ki bami tu i thau yangi te kane ka Polton Diocese na Austria kala ai pada coordinated ka Don Bosco network South Asia ka Bosco net Padling baga jing Trilang jong ka Don Bosco Developmental Society jong ka Shillong Province ringkat ki kirang ba bat prakti baro ki Shillong ki wala jit ya kini ki long ying
ban ngatrai pila sim sani bhaya kane nak takadau ngala ban kan ulong ya kane kakam tingi sungu kamtam na kabanta jongbaro kitu kinong le bha jungi kibana Shillong Duriau kiba klam itu itau yangi hinre ki perkhat na kabanta jungi te kawai kajing hikai na kabanta jonga ba jong piru umre ba kidon hinre kat kabangi don kinon kam ban ya samlam kinon kam ban ya kenerlam ki ti ki jungi pada kabale kumneng yo I blame sunang kerku kerdo ya pi ki yang kisan bidong pi yangi pat kam tam ye kini ki ba kam duna aga jing yo jing kor jong ki bat kadang ila biar rapat tang si singia le si sinar sin ka bamru natrai kadai kam ka kraw ka bang ala ban ne etang kini kentin kuble sibon yo pi rangba balang rangba Shillong ki bala riang subhaya kini jing terwa ka jongi pan ngi scam bala se ini jing terwa barit ki jongi jing rap barit jongi ke rap ru ye ki long ngong sam jongi kam tam ko sem jing action danjar setang kini kentin kublai sia jarngu yo pi baro kam tam kini kilong ying pelum lang hane pat ngi dei ban kerku ye kitu kinang lep ha ke chungi pa kinang lep ha su pat mangiru kinang yo ye kata ka por pan yo ro ye kata ka ching hikai ka ba mangiru kat ka bangla eng ye rap kliang I pat se ha kini ki Shillong ki tau ha kini ki benta ki bangia don hajan dan kini kentin kublai sia jarngu to kublai nang kerku kerdo yangi pada kinang lep ha chungi boleh Bat kat tu ngila poisha bukut jengni Khubor tak hadup ngini syembiang kubli shibon.